Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Deggagama kapan sepap poji maraja enrengnya sukuru ketenrigang kalau risesi arajanna buam maraja kama seri atanna sangadinna wereka dapat puji-puji yana puji yang ngiritu alena neniana puji riongengi atanna ya melo ipangole papujinna lori alena yana ritu puade makade alhamdulillah. Rimun rinna ritu upuade makkada wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Naya pamasi sukue nenni apa salamat sukue mamuare si mata masai ripang mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pacapurang de nagaga nabi rimun rinna naritu. Sini sur malbiku ang kay manang marengkalinga. Alhamdulillah naupakuling ipaimeng pasalapan na sangengi riasengi papajapu atakale. Nasabak pura napesangkang Allah Ta'ala makada sapa ka usapa toko isek ka uiset toko ajepui ka wajepi toko angerakak wangerat toko narekok mulolongan nga wancuru itu bumu. Naya betuan nari ancur tuwe iya naritu tania na tubut tak riat tubuang naya kia tubun na Allah Ta'ala ripu tubu. Lau kama khalaqtu aflaka min nurihi nabiyika betuan na upancaji wisinin na sewa-sewai poleri nurun Muhammad. Inna Allah ruhi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi saatihi. Betuan na upancaji winyawana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam poleri sakna Allah Ta'ala. Jadi manasani makkedai idik narias Muhammad idik to narias Allah Ta'ala. Nasaba iya tu Muhammad tu bunai Allah Ta'ala. Naya tu Allah Ta'ala Muhammad muto. Naya Muhammad Allah Ta'ala muto. Ridalap bicaran nama ripai. Nama kuana naro. Ajak lalo ta capa-capa iya tu Muhammad. Nasaba de gunana rituntu pak diseng matan rewe. Nareko de nari ajepu iya ro Muhammad. Dek muajepi Muhammad, dek tu muajepi Allah Ta'ala. Nasaba iya tu Muhammad, dek gaga matena. Ritai mater lino. Naya kia tu manan nuang iri akhirat. Naya hakikin atau mate, naya hakikin atau dek ena mate. Ya nari tu tau matu buangeng itu bunda puange, rilino laturi akhirat. Narek komade ceni bape jeputa lori Muhammad moni aga rita puam mana ni aser ni yawe ajak nama leri bape jeputa nasaba iya tu Muhammad bokot temawari yare gapake asalamakel lino akhirat atubuan ni Muhammad nasaba iya tu Muhammad tubunna itu salamae. Nareko Muhammad riat tubuang ajak lalu nanari pakai yaro pakai makkade iya besi
iya macang, iya ulat tanah, iya warapi maluai. Nasaba iya muto tumatu paketa solangi ki riaira na karena tania itu butariat tubuang. Jadi upasa kirwat tude na patamate. Ajak lalo nariat tubuang, tuburi saliwanai Muhammad. Upana riat tubuat tuburi saliwanai Muhammad. Ripana dingir itu pas sesang riaira. Narekom riat tubuang. Insya Allah tempat dikit mate palawangan. Mate mat darah, yari ga mate runo. Metau mana toni pangonrongan makere pasuk karakiki. Narekom riat tubuang, moni malakala mau metau tom mala nyawata. Jadi ajak lalu tak capak iya we papejapue. Nasaba iya tu Muhammad tu bunna tu salamae. Na iya kia iya we pakai salamareng. Tanya itu pakai burane ya harga pakai segereng. Gaga pakai segereng mapas salama rilino laturi aira. Gangkan nami bawa rilino makatan di bandera. Atu buangi Muhammad. Nasaba iya tu Muhammad bokot temawari. Riasa toi pacem menatanya wai. Pak doko natanya kain. Make buruk natanya tanah. Naya kikin na Muhammad de napake sikir-sikir irilan na adangan. Riwat tumelok na mate. Nasaba purana tubuan ni Muhammad riolo temate na. Pada upasemanek kina to pada maguru. Majapuya werian dari guru rapi engi pekku gitarate nari pakai guna. Nariat tubuan Muhammad. Nasaba iya itomma ya kikin na Muhammad ribijikan itomma dangi. Napaja masih sayari gamaling ridalang adangan. Sini sur-sur malabikong kemana marengkalinga. Parlu teria jepui iya turia senge tandra amateng. Na iya tandra amatenge weka 10 pole tandran dari watak kaleta. Tandra mamulange si taungi melok tak mate. Tandra maduana endang ulang melok tak mate. Tandra mataluna 100 sona melok tak mate. Tandra mapana 40 sona riwatu melok tak mate. Tandra malimana itong ngeso melok tak mate. Tandra manenna 5 ngeso melok tak mate. Tandra mapitunna 3 ngeso melok tak mate. Tandra arwana 2 ngeso melok tak mate. Tandra aserana 1 melok tak mate. Tandra 10 melok tonik mate yarwatue yarga yarwasoe. Naya narikot tanre senna ni naten resini lan roaleta. Dari penat dingin nyamuk dek gaga pada padana nyamenna. Iya tu tanrana si tommani umurutta. Narekot tender riposita. Iya tu tanrana 40 sona melok tak mate. Narekot tender yarota yari garian tuta. Iya tu tanrana 20 sona melok tak mate. Narekot tender riposie. Nainre tenderi palipi yari ga ubung-ubunge. Nanok paiman ribukun na elonge ritenggana cari doe. Nari pirasai nyamak kami nama nyamang. Yana tu tandrana pitung ngesomani tamate. Narekot tenderi paggatut 3 roe tandrana 5 ngesomani tamate. Narekot tenderi palawangan na anyinge. Nari penat dingin nyamuk de pada padana. Iya tu tandrana 3 ngesomani tamate. Narekot tendre rialin rota tandrana 2 ngesomani tamate. Narekot tendre riposie si teruk. Tendre nalori capak bukue. Sulbiai si teruk toi buku ala keta. Na tendre tori palipita ribungu buta. Iya tu tandrana mate toni iya tu wetue.
Naya tandran na amatenge padalay palolongan na taweri andri guruna. Naya kia ajak lalu nomporki puji riale yare gato matempo-tempo na rekoria jepui tandrang amatenge. Nasabak siaga igana tau na isen nasa tandra amatenge. Nari watun na melok mate de igaga pat tandrange pole. Na mau ni ria jepui tandrang na amatenge. Nareko dek gaga pamasena puange dek totu na jaji pape jeputta. Nari watun na melok ricabut nyawata engkamanan itu pole mak dupa-dupang tanjakna kami nama kesinge yari garupanna kami nama kesinge melok malai nyawata. Engkane rupanna olokoloe rupanna waram parange rupanna sumpulolota rupanna jinge rupanna bilisie rupanna malaikae rupanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupanna Allah Ta'ala. Nekia perlu tori pada cengi papeja putta makrete kegai manessa melo iri accuiri. Nasaba uppanna salah accuiri ki masolah ki turi akhira. Naya nariku Allah Ta'ala mua langsung mala nyawata insya Allah salama kiri akhira dek tona kena ki bakkutana kuromai. Perlu toki makali tutu nasaba tea amma ki maccueri na passaki nasarui ki maccoi. Sini sur malak bikung kemana mareng kalinga. Siku meroya bedingo paletur kilori di manang. Mamuari napak barakai si bawa nama sewi pongala Ta'ala. Sini akat tata. Umilo dampeng reko engkata salangan na adadaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.